Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba hi N'wendzamhala lembe ra 2023 ti ta vuya swinene. Serge Mbatana na vona va hi tivisa leswaku hi N'wendzamhala va ya humesa December Revolution. Kasi ha swi tiva leswaku Mr Post na vona va ya ku humeseni, kasi na Dr Joe Shirimani na vona va ya humesa album. A hi ro sungula Serge Mbatana va hi tivisa leswaku hi N'wendzamhala va ta humesa album ya December Revolution. Va lo tlhela va swi tiyisisa. Hi ta tsundzuka leswaku ku vi na nkandziyiso lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu laha va nga kombisa kahle leswaku hi N'wendzamhala ku ya huma December Revolution. Loko hi langute eka malembe endzhaku eka December Revolution a va kumeka va karhi va tirhisana na Benny Mayengani the President. Se xivutiso lexi nga kona i ku xana Benny Mayengani the President nyan'waka va ta nghenelela ke eka December Revolution ya Serge Mbatana na? Hi ku loko hi tsundzuka hi lembe ra 2014 loko va ta tumbuluxa December Revolution a va karhi va tirhisana swin'we, kambe n'winyi wa December Revolution i Serge Mbatana. Hi ta tsundzuka leswaku na lembe leri nga hundza loko Benny Mayengani the President va lava ku humesa album ya vona, loko va karhi va yi maketa va kombisa leswaku December Revolution hi le ndleleni, kambe a ya humangi ku ri December Revolution, ku humi ku ri Benny Mayengani. Eka nkandziyiso wo koma lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu ku hambanahambana ka swona wa Serge Mbatana, risimu leri va karhi va ri yimbelela ku twakala rito ra xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Se hi nga tivi leswaku Benny Mayengani the President va ta va hoxi xandla eka tinghoma to tala, kumbexani rito ra vona ri to helela kwalaha risimu ri sungula kona ke. Hi ku ya hi vuxokoxoko lebyi hi nga byi kuma, December Revolution ya nyan'waka yi chayiwe hi Panyas, loyi Panyas a chayelaka xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liyeza ndlopfu. Xana Benny Mayengani the President va ta kota ku va va tirhisana na Panyas loyi a tirhaka na Mr Post ke? Hi ta tsundzuka leswaku lembe leri nga hundza va kumeke va karhi va chinga swinene va kombisa leswaku hi ku Mr Post loko Benny Mayengani the President va ta va hambana Joe Shirimani va ya va ya tirhisana na Dr Joe Shirimani, i va hambana Rangani the Producer va ya tirhisana Rangani the Producer. Se xana Benny Mayengani the President va ta tirha na Panyas ke tanihiloko a ri muhumelerisi wa Mr Post ke? Hikuva va tshama va chinga hi swona va kombisa leswaku Mr Post wa va landzelela kumbexani u rhandza ku va a ti endla vona hikuva a lava ku tirha na vanhu hinkwavo lava vona va nga tirha na vona. Se xana Benny Mayengani the President va ta swi tsakela ku va tirhisana na Panyas ke? Naswona loko Benny Mayengani the President vo ka va nga hoxi xandla eka album leyiwani, xana yi ta va na wona ntikelo lowu hi nga tolovela leswaku yi va na wona ke? Mina hi vonelo ra mina ni vona nga loko Benny Mayengani the President vo ka va nga hoxi xandla eka album leya December Revolution leyi nga ta huma sweswi, yi nge vi na ntikelo wona lowu hi nga tolovela wona. Hi ta tsundzuka leswaku Serge Mbatana a va sunguli ku va humesa album va karhi va tiyimela va ri voxe, kambe loko hi languta ti-album leti va nga tirhisana swin'we na Benny Mayengani the President hi tona ti fika ku ti va na matimba swinene. Leswi vulaka leswaku na kwala loko vo tirhisana na Benny Mayengani the President, December Revolution ya kona yi nga fika hi va na matimba swinene. Se hi ta va hi rindzeli ku va hi ta tivisiwa hi ta siku ra ku huma ka album ya December Revolution ya nyan'waka. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. La n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.